Wabiroho mnyishengero w'ishaza rya Bunyaruguru Honorable Cadet Benjamin Obutoro yakwatiraho abatura bo mugombora ya Kicwamba obahondoruza mudumo ogosere gufire ku marakiri amizigaro garuma munonga abana bayembize cyo baniyamu arumwe bicere na nyonyonye nkane iba wambe n'indara ntabyamera we bicere kunkati bakozera mizi ebicere byagenda ati nimbyama abantu tibacyarwana ati mtsima munonga Benjamin Cadet abo kwiza kakora mizi ikizibu cy'ameizaga no kurya abana kibere cyarireho umwana umwe twamuzikire twakazikaho n'undi musheje hankungu abwamezaga kutagira intandikiro no kutagakora abana baye barigiro mu mashomero abo kusiba amasera amezi go kurisomaka abakazi baye batakinga so Cadet we akeza kumanya abantu bansi kumanya bizu byabo Abatuwanu bajiranga b'ebembezi bagutwire nkomuze okweshereka babarondira karuru eshibaletire kuburo bagambere bizu byabo niko kushaba ko igarukamo Cadet Honorable tari mu parliament konka yine cyangwa cyatukorire kandi cyakoreka kutukora no kusingaho nagwaga nasorota onando novuga kubaga gamutu wa project na kusanga taro to gwaguta gaunda Cadet yakora ganyibembere ka manager aganagabusha no muntiza kuta kanta kumana dachika watakize domo omudumo gwahunduzibwa guri mu cyaro cya Buhingo yo kubanza kandi nuguzisibwe byaronka Buhingo ya kabiri rwedara yo kubanza rwendaro ya kabiri nebindi omugandi abatura be cyaro cya Rwemerabyo omwodi ya Paro East Mbara City North Division beteyire nduru bagumiza ngwe mahanda mibi ezibire ntunguko mu byanga cyabo kandi umugwera sayidemwe ngo kwikarwenze eyine mahanda wazanya abahamba eyine nguru itorwe Rwemerabyo tukakora ki abaturu kugambebi no babiri no bakira pipe z'amezi zibayiro umunyambabazi Christopher Bakashaba bwanyuma kumara bwire buringwa batine mizi mwe nabagurura nabo batemwa amana gabo betimbere wota eba connectingira mizi wiki twamushabera kitoyi n'ikindi yacu turagana mwe natene yo kansara ni umugene muturetera imahanda hoya no baraye batunga pipe sezi bagira ngo akine kizubu cy'amahanda mibi Kana district bureda ziriyo okutunga pipe z'amizaga nekijeho bwanyuma yaba mu mbebembezi ukubatimbise byine bihora bemwa mizi bitu bakahikana kubigwamo aho kwangabira miza hantu yinji so hata nagira nti na Rwemerabyo kandi abo babire buyine kizubu nicyo cyumwe nagira nti nabure kamba gayiteho ngo kuntu kugumana ingenda ninyongera kuhereza abantu abekitwekeke Habwa TV West Susan Chelsea na Onesmus Ndianabo